urakaza neza mu rubanza. Ishimwe Diogene, bitewe no kutumva kwawe tugutuma kwica abantu ku isi ntagire n'umwe wica, tugiye kugukatira kandi nta mikino birimo. Ngaziba nabyumvishe, ubundi gupfa byishe nde? Kasongo yeye. Nyuma ndumva utangiye kwigira uwa danje. Reka mvuge bazane inkoni 5,000 bagukubite ku kibuno no kunda kugeza igihe uremera ko wakoze ikosa. Isaki. Urasetsa n'inkoni kwaririye mu isi. Impamvu kirimo urashinyika nuko bataragukubita. Ntibagukubita inkoni zo kunda, ndabona utangiye no kurira. Ubeshya kubi asuganye nkawe wazi kubitwa ukabaho cyangwa mukagisha kuko muri barusuferi. Nakubwiye ngo ceceka aho ngaho. Ku kintu twagutumye mu isi cyo gusambanya utwana tutarengeje imyaka 5, ndashaka umbwire umubare wo twasambanyije. Nicyo ngicyo ndumva naranahatwitse. Ndakeka ari nka 370. Kasongo yeye. Mumbari. Ishimwe Diogene, inkoni zari 5,000 utarazana amanyanga. Twongeyeho izindi 100, ubwo bibaye 5 n'ijana zo kunda gusa. Isaki. Kasongo yeye. Nakubeshye. Nanze kwitanya n'umugabo ari mu isi bita Baltazar. Kuko niwe wabashije kugira video 400. Rwose warakubiye. Gabanya kwitwaza Baltazar. Kuko Baltazar ntago ari ingabo yanjye kandi wowe uri ingabo yanjye. Toka shitani mu izina rya Madame Samaki. Ubwo se ayafite? Ishimwe Diogene, nakubwiye ngo ufunge icyo kinwa cyawe. Akindi kintu kukubaza. Uwo mugabo waruguririye uri kumbwira ngo ni Yezu. Nuwa hehe, akora iki, agusobanura iki? Ese undi nama ki mfite nsobanurira? Sama byase. Bakeka ikintu nakubazaga. Mumbari nanga. Ishimwe Diogene, urubanza tube turusubitse. Ndabona utangiye kwitwara nabi. Ariko twarusubika tutarusubika. Ugomba kurara ku isheni unazirikiye mu muriro utazima. Ishimwe Diogene, reka urubanza tube turusubikiye aha. Tuzarusubukura ubutaha, wifungiye mu muriro utazima.